Medin ede ya opi. Many semo former Asante-Akyem watch, any Asante-Akyem watch TV. Se wonim se kwasi ada ya 12th of May 2024 eye Mother's Day. Na do Mother's Day the ade na ye kwakwa ya wofo. But means we celebrate our mothers. Enti Mother's Day we Asante-Akyem watch, any Asante-Akyem watch TV. Ma wakwanya no. Se won so kwakwa wo maame. Yes ye day. Yes pire bibi kakra bi ana ye video. Ana twa wo maame photo na fa send the telephone numbers a me dey go screen you so. Na yem posti e mama wiase nyina te wo maame nka sa wo maame de se we nya na nka wo be de pese maame hu ne se ye do no na ye ni so de wa ya maye enti ne se kwasi ada wo ye de maame mfoni ana ne video ana asem bi e fa ne ho sei bebia akwanya ne da ho ye free bonto nemum kayo ma video no mmoro sima miensa evize ni pane doso no mu nyina so se kwasi ada no ne ye posti enti maame da na maame de ye nya na nke be dey maame ye nya na ne ame eni a wo ye ni na ne ho na eno ntina kwasi dey ye kire maame se bra wa bra wo ye ho osum abene die koda na ne nyina mu ye kan de wa ya mai kwasi da we de ampaye e bedwa me maame wo maame enya na ya men